queens, ladies and gentlemen, one more time for this beautiful lady. I am Cinderella Feo Banyata, Miss Intercontinental Philippines 2021. Dili kalimod nga ang Miss Or is indeed the land of beauty queens. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Oh. Aside sa mga beauties, we also have beautiful, amazing spots. Discover the amazing secrets, rich in nature adventure that you will treasure. Explore, Truly, Misamis Oriental is indeed the gateway to northern Mindanao. Explore! Explore! kulay, mundo ko'y bigla na lang nagkakabuhay. Pinapaikot mo ang aking daigdig, daigdig. Huwag mong bilisanin pagkat nabihag na ng mga kulay. Mundo ko'y bigla na lang nagkakabuhay. And we are so grateful na kining tanan na hitabo sa Miss Or tungod mismo sa malampusong pamunuan ni Governor Bambi Emano. Time and again, I had been repeating the story, never get tired, will only get tired maybe when I am done and we are done promoting the province of Misamis Oriental. Hey! Kuyamis! Kuyamis Festival! Apil na sa Kuyamis! Kuyamis Festival! Hey! Kuyamis! Kuyamis Festival! Garbo ang Kuyamis sa Misamis Oriental! Daghan gyud kaayong salamat Gov Bambi. Daghang salamat Misamis Nons.